والحمد والكل سنقدر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام والوسيلة الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، ماذا بعد صيام رمضان؟ عباد الله، لقد عشنا هذه الأيام الفاضلة والليالي المباركة من شهر الخير والبركة، ثم تنتهي هذه الأيام والليالي، وكما تنقضي تلك الأيام والليالي كذلك ينقضي عمر الإنسان ويذهب. تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. فلا أعد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. ولكن أيها المؤمنون، مما يؤسف أننا نرى كثيرا من المسلمين بعد رمضان أخذوا ينصرفون عن تلك الأعمال الصالحة التي ألفوها، وعن تلك الأوقات الجميلة التي عمروها في شهر رمضان بالخير والتقى. وهذه علامات الحرمان والرد، أن يعود العبد إلى المعصية بعد الطاعة، وإلى السيئة بعد الحسنة، وإلى الانتكاس بعد التوفيق، وإلى الشر والفساد بعد الخير والصلاح. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. أيها المؤمنون، وهذا فعل من بدل نعمة الله كفرا. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. معاشر المسلمين، قال بعض السلف: من علامات القبول الحسنة تتبعها. وقال الآخر: من علامات قبول العبادة أن يكون العابد بعدها أفضل مما كان قبل العبادة. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من بورك له شيء فليلزمه. أيها المؤمنون، ولقد جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأعظم الخير أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى في تمسكنا بالإسلام والثبات عليه. قال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لقد انقضى شهر رمضان، فعمل المؤمن لا ينقضي إلا بانقضاء أجله. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين
أجلا دون الموت، ثم قرأ الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالمؤمن يواصل الطاعة بعد الطاعة، والعبادة تلو العبادة، ولا ينقطع إلا بانقطاعه من الدنيا. أيها المؤمنون، وقد جعل الله تبارك وتعالى المحافظة على الأعمال الصالحة من صفات عباده المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال أيضا: الذين هم على صلاتهم دائمون. وعدم المداومة على الأعمال الصالحة سبب لقسوة القلوب. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من ترك المداومة على الأعمال الصالحة. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. وقال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. عباد الله، كان الصحابة رضي الله عنهم من أعظم الناس مداومة على الأعمال الصالحة. فهذا بلال رضي الله عنه مؤذن الإسلام كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت الدفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما علمت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال البخاري رحمه الله تعالى: دفن علي أي تحريك. وهذا علي رضي الله عنه كما في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان: إحداهن 34، فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة الصفين؟ قال: ولا ليلة الصفين. عباد الله، هناك أسباب عظيمة في إعانة المؤمن على طاعة الله والمداومة عليها. منها أولا الاستعانة بالله تعالى، كما قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وعند أبي داود أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثانيا أيها المؤمنون، القصد في الأعمال، كما قيل: قليل دائم خير من كثير منقطع. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل يوما فقال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. قال بعض السلف: ثالثا معرفة الثواب الأعمال. قال بعض السلف: بالمعرفة هانت على العاملين العبادة. وقال بعضهم: من لم يعرف الثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. رابعا البعد عن الخمول والكسل والعجز. ففي الصحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمامنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين النذير البشير، وعلى آله وأصحابه المجاهدون معه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التلاق. عباد الله، أو الله سبحانه وتعالى تيغنا أوسلني ألا فارن كمي ألا جاكينين لو كسيرو نيمر مريغا كما مارمو أنكنو الله سبحانه وتعالى قو الله أغرو نيامر مغبه onatu nan to sagane katta Allah seresu anda ngolle nyancagene anda mo nyancagene anga bire dinan kamay mogobe duna bire kedi ancagane katta Allah ke mo ndambe mare mu ke ngana girino ngawo man kana sun qaso ke halle way sun qaso ke wa kena kota la garu nyay man na sun qaso palle ya la qampene Allah mbatto ku be nogi kamma yo qampene sun qaso ke no gombane ay ba manay mo continue ne o jokkini batu ku be no gani kamma se sunan kawante do tirindini sun qaso palle nyana kammo njaga ni mo gon qase nyaari manan di mo gon para ko katta Allah ya jabinde sere sunno gon nandu jabi tikeya angana le hannandu to kadi anna Allah maka kammo Allah dina kena maka kammo akh islaminu ora birenya ku koto no gondi son kaso kedo ku koto lingu ado ku wuru lingu ku kota fasangunto
ado kuru fasangunto kuru barakinto anna kira sumunu anna wisallini anna taqwa anna alquran anqara anna dhikri ndabari anna fin konne ndabara anna ndu korosi fube gancu men bonondini ancu men namma bono anda kentu dabari ke qasono kondi ka koto ani telleya wuru ñani iñeme wuru kuga ñeme mogoɓe aɗo koto kuga ñeme mogoɓe hadamaren men kawulu ndagana ke mogo ndambe a ñemene koto he leeri he miniti he kaso he sine he aga heti ke ngara fo bugan ke muyum antelle kunduña kasol li adaga an qarin duna bire ke antelle ke mogo ndambe kotal li adaga an qarin duna bire ke antelle ke mogo ndambe ka kotan ngana raga tella do hantelle an kaga duna bire ke ngana telle kota bando hantelle kenya Hasan al-Basri ka to ngani ko ille ngana kare kota kenan qilliya anata hada maram men dangani kenan kota kurumbanya ide anga fofo sunyana ncede na ya kanat nan ngana daga tan ta sagane de hada maram men khani kem mo ndambe kenya Allah subhanahu wa ta'ala ka to dangani kiyendo wuronni lan kupe kawa fi wa haqlasil dun ko dangani kiyendo urunga illan kupe no mo ngana daga dalil o ngana ti tenenga matenelliye ke tenen kembe oti ala khamisa mala khamsariye ke ala khamisa kembe oti sunqaso ma sunqasoriye ke kembe hakada kem mo ndambani umruka tadhhab sa'at ayyam shuhur a'wam amu intelle ke mo ndambe أغسل من سوغان تودغناتي تمر بنا الأيام تترى كوتونغ دانغينو يجوكين تنغارو مباتنغا وإنما تساق إلى الآجال والعين تنظر كوكوتو هايكن جيسون دي كاتا ساتين ياغن قاوي فاين كوتو كو هانجيسون كاتا ساتين غدانغين مغوبي يهانجيسون كاتا انچاتين ياغن غاي أنا خورتي كوتانغ anna korte sinenga anna korte leringa ananya hoya ahaykeno ha bakkan fala a'ida dhaka as-sabab alladhi madha ke honnan khayebe ga dangaran ta sagane rini wala za'ilu hadha al-masib al-mukaddar kentin kulle be ga khadi ken qarante daga arante hillene honnan khaya kun daga ta sagane intin kullaw ke qarante bakkan anda nyula lillandu yata abakka boyda haqqatinya kebe garanta gaya ndanyi te Qur'an angana tan nanci gi Allah kane subhanahu wa ta'ala nan tan nanyi tellaga na hinandi annam maga Qur'an di Allah na hokko inanga anan kebe gani kawafin anda rawe talla kenya naga wattello ni yogonu ya do sanyin te ke dam pate ke sembe nyantelle do inti binne aro haten cembe nyantele don inti kulle aro haten cembe nyantele don angana tan nanyin tembinandi akura halle anam pate ke alam pundini because sembe be gam pate ke di aranta ka inti binne ke sigindini ken cembe yang kanam pate ke suhunu kwal aga mampinkindi awa lojur lo nam pate ke an suhunu kubanu be hakala qa islaminu sunu en min nan nasrem po gabe ngari silamin po gabe sun qasom palle ana koppe bakka gani golli surbe nu kamma aga demi kube nu dabar sun qason no gondi nan jawri ni taqu misidendi nan li salli na alquran an qara na sumen dabari anna walla na qosa koppe bakka kun kamma sun qason na karabane ta ku koto haqqatil limubenu aga ni dabar ni breke no kon sun qaso ke no gon kana nan tamu ngana ke yanna ta wannan kitungu to katta Allah na nyaga anna salla nawrutel fajrin talle misiden no gondi fajrin talle kanen anda to leri anna giri anna mo gon cirondi anna ke su tokkono sun qaso ngana karaba ha donc ken tagu manje inati kabayen tagu manje nyaani ma kumen tagu manje nyaani ken ado ken tagu manje nan dangol len ciagante nyaana komen na sage kata golli buren gollenga Allah battem palle manana sage kata fi burenga
fi siren palle maka na yille I halle maka hon palle alla gara maka fogundi golli buru nyangen be bonaye fi siren do siroyen palle awa keni karama jiginta hunta ko mance nyay kenya Allah subhanahu wa ta'ala gata kanam maka nyaako mirindana kebe ay mena hom miriti kittenga na gemundi ana illa gurjana andan callunda bar andan cumunda bari anda alquran qaranda batien cuude bari sun qason nogondi Allah mbatte kembirani mena giranga gurjanati Allah kutu ko be nanga ni kamanga sagane katiya gadi Allah subhanahu wa ta'ala to dangan wala tubtilu a'malakum kamma qagollunda bonondi eti gollem bonondi nde awanyana golli bure nganga da barni golli sirem palle kenna golle nya bonondi oto ala yogonu daga nanta warono kadi ando ke golle hagarina Allah nemanya hilla katta kafira ko magana karinde Allah subhanahu wa ta'ala gara nema be kinanga kenga na gara maka fogundi sun kaso keno wondi ko bati be nuya asun kaso nga karabane dan ko sara illa Allah kutiyel Allah ta alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran amma yemmu ngari ba ko ngara Allah neman yilla kafira ko ya wa ahallu qaumahum daral bawar e ko sala haq halaki nyaayan kandi soron kamay boy fi burenga ana halaki nyaayan kandi soron kamay Allah ko mo kenya no salafu nu daga nanti awagelli tagu manche be ogatu nanti fisre lagantenni fisre na warada batte o salafu ni yogonoti nanti awagelli tagu manche be ga koyni nanti ambati yellage an yakuna al-abidu ba'daha afdal batana nanya ke bati halla yam pasangunta bati ke kan ambati yen kane angana nya gam pasangunta ambati ke halle keda ko nan ambati ke tagu manche nya garage kangana nyanke mbati yen palle kenya mbononta ambati yen kane keda ko nan tango lella anjaga ndenya nakata kenya na Umar radhiyallahu anhu to dangani Allah ngana barakke nya sere suda ngani foyi annan dume ken kam Allah ngana barakke lo sere sudi fodan bedi annan dume ken kam bay ak islamu rawt nanti Allah subhanahu wa ta'ala ilada Allah da ngurun tenyani nanti sere ngana bire fube kam man kan la kenya kam Allah la da nyani ken anga bire kebe kam anka la kenya kamma angana karaka inanguli nanga karake be kamma kenya Allah subhanahu wa ta'ala gato dangani agati mu'min dangani kanan kanu Allah Allah kanne ngani kebeya kanan maka karaga hedi islami mana kambire kandu be islama kunya kamma ma kallengari na kai kallenga na ara kai kangana karake kamma la qiyaman ko tanguli nanga karake be kamma awagal li khair num po darenga ak islaminu ona tongunta hunna nyodo Allah na kai odina kera gande omma odina ke omma to na nambara ngaro do Allah na kai nambara lono do Allah na kai minna onati keta sun kaso nganari bane to kuna Allah batta donc hagara nambara ngaro do Allah na omma tongu koy Allah odina no kon omma tongu koy Allah odina tigiti ndendi tongu kanna koy Allah andi nan no kon andi na tongunte andi nan tigiti ndendi nan cabatan di nan kam tongu kam ando Allah na subhanahu wa ta'ala kennande mana Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah to dangan alquran ke no gondi falaw sadaqullah igan tongu Allah dangani lakana khairan lahu kenya na khair ni dangan angana tongu ando Allah na khay kenya na khair ngandangan ak islam sun qasom paka karaw mu'minin gollen ta kutini nanti sun qason kara mu'minin gollen ci kiminna birake bayi mi ngana bugu dunano kon mu'minin ngana kara kembirenga angollen ci kana to ko nan tanga birene sun qason ngana dangi amana pe nanti keta gollu nyemea serebe ngana nyanga tinanna Allah batta sun qaso ken no sun qason daga de kangana tanna Allah batta Allah ken to kontenya adina ke ka to kontenya Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala ngan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin anna Allah batuma ka lengarang
anna Allah batta ma kallengara nga kotabe Allah batte anta sikkinande sun kaso ndangi de Allah batin denta sikkinande nduguta ke golleya kome ngani Allah batte nya kama ma kallengara kenyan hasan to danganati inna Allah lam yaj'al li'amali al-mu'min ajalan duna al-maut Allah manyangundi mu'minun gollen dangani sate aga heti kalle kallem bana na mu'minun gollen cikindinai kembre nga hasan dake aya khara wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin annan kamambatu madan kana ko ngari na ke ngari makalle ngari na hadisi nga ga sahih muslimun khondi gelle abu hurairah hadisi radiyallahu anhu Allah faris sallallahu alaihi wasallam idha mata al-insan qata'a anhu 'amaluhu manas gelli serenga na karani agolle nga kutri bakka mana golle kutri bakka ngaminna gellanga na kara donc faalen bagara kenya bangal do maka ke hadise yere golle su silami garanya maray na to ta nga birene ken golle ta kutini bakka kenya harangarante golle ke daban mo koy godi shari'an danya marna tan na bar mo koy godi imran hadise ke gari faare sallallahu alaihi wasallam gata dangan salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jambayk annan callan ciginde gelel lo juru ngana nyino angarante sigintan callini watte sabu dangani annataku gelel lo juru gano angarante taakun tan callini watte sabu dangani sallan karankam oto anonti ala hala ketellay me manga kitnyene haqqati wana allante fofo dambe dabarne salle ke no aga heti nganni ke bana ta khenna anta khenna ena kejere ko men ngana kara agollun ci wakutini bakkay aga heti sikko ati illa min sadaqatil jariya aga heti sadaqa be ajokkin tengani atokkin tengani sadaqa dumante kebe ga wurna ga telle aw ilmun yuntafa'u bihi ma qatwa wanda kenya to igana henetai aw waladun salihin yad'u lahu ma ga andal lemme nya to lencire be ga duwa ngadangani ko anu golluɓe ɗum serengana faati iga continene kene ono kilon to wona ko gollu kitande sadaka be ga dumene anna here anna ken kitande amara pe nante an kama il faut ko anna duran khalle nya dabar angarande duran khalle dabar angana soro wari ga sadaka ndambe ken ndambe dabar kahiya soro ngadde debe no gondi wa gede sokono angarante harina bure baganda kan sokondano angana nyati Allah ando ke golle dumene ya soronga karlan cigindini soronga misiden cigindini allante duran karla sigindini allante duran miside sigindini kahiya anya nanda ngana sadaqatul jariyah nya ali tanano aga benya ma gatwa ko anna sank yani anke Allah manya tuwanai anna tuwa ko jankani kammo ma gatwa ko mun na hankinya nga kammo ankara halle ken qallo ken dabar qarlam monde me kharam munga kitabun ko banna kin soronga na to ko mundi no kharam mo no finance qarlanu finance serisuga kharangano ga bakkano ga danke finance le nya bara nyanti nya nga takuti na to ko to ga sanke sikaninga lencire ken nangol le nya nya na ken dabar alle manna sironde wonati lencire remme be dunga ndenga de Allah ne wona ro kenya kempal lencire sorom ma kan taban soro yo gon lencire ngali ke be ga bakka soro ngagi karni le gangana Israel an gangana tinde lencire ngati ni ke lencire ne kandi ke be ga soro karni angana amerikano tinde lencire ngake be ga soro karni khaslama ko lencire ne kandi ke be Allah gara ko ada Allah hakkun cigindi ada faren pakkun cigindi adi sara non pakkuntu serellan tay sara nan pakkentu nanga ma Allah di faren pakkanyatu boyri Allah di faren nyandan tuindan cara non pakken Allah to dangan wa'budu rabbaka wa'budu Allah wa la tusyriku bihi shay'an kembre atu wa bil walidaini ihsana donc wi lenciren kitandi aga len problème nyano maka kenga de
because lemmen pay ono kilon to ko lenki alle men bucci ne anna kinni kahir nya nan tan daga kharangundi amma kharangundi alquran ay amma kharangundi salli moy ille ngana karanyi mena kitella ga lemna bucci nan di bi boro anna daga anna kinan nan ti daga khara simra hibe ada ga gillino ada ga tellanka ke no konda ke ngaran lemne be rante hosire ndo hobure mbakamet aga nanya ga hoseda hini ko ngani mugi kharam mo ngana ngari kandara wante ndenda ke mu kera kam moy khakenta harbana seda anta harbana seda anna kitte mutanna de anna ti dun nan daga de skulu nga lahi dunai anga duna ke tanade khalentire ke anta ken ketana la nya minista nyai minista ga be ani lenki ko ta ke wandi hakku ngara khannen kutu angana sigiti ngira be ay ko lanji mintenya kanan ka gabe nyani lenki ko ta ke anya khengai soro ko nan ta sagi hayin hakki aga bakke rono kiye ay ko lanji mintenya ni kana haranga nyana garo moto nyana kon haranga nya ga terne avion nya kamay ko hasan basri gara ko mobe ate haraka ngani wari sigu hakka nya gidim benetiya fa inna dhulla al ma'siyati la tufariquhum alla kuti ke logon ta unda bakiya himenu na kentula na toga kebe kamato ngwe donc kenyani here nyanna lenciren kitandi alle mentu indandi nan alla hakkun ko yai faran pakkun ko awalan angana kuntu kembere ngana de school suya awo hostel no hobre mbakamiya khalemnem pakle nga ko kayti nga kulle anna de school ngana tiketa ke anke na de daga portugais nya kara man daga france nya kara man daga ke kara tomba be garo na hakle ke aro ke nyanko kembere nga ampaga nya ko kemiri ndana golle nya na hommiri maga siro kembere ay mena wasa ana gurja tidiga ako islamino Allah subhanahu wa ta'ala do nyamari nanti mu'min nan dume batiye nya kamay Allah batte halle anyini kenya Allah batte ta kutini na to ko tanga dunana ko angana krani kembere ngana giri bakkan kamay kenya Allah subhanahu wa ta'ala li ko masuru kutiga kubenuga tangandini golli surun kamay Allah to dangani walladhina hum ala salawatihim yuhafizun yamu benuga tangandini sallum mahay alladhina hum ala salatihim daimun yamu benuga du meni sallum kamay donc ado gadina golle duma embala ko nga gollen kamay golli sire duma embala ko golli sire kamma sonnon kawanta wana kenya sabun serega mi wari legi ko taga watini ke sonno me problème ngay ina alquran an qaranga anta batte tokkya ina kawanden tene kana anta batte tokkya ina hurengal la anta batte tokkya ida kana baad khabu siki khabura nyi men anta batte tokkya manni qaswatul qalb sonnon kawanta guna gelli min akbarul zunub ana gelli junubu khoronya kenya serenton do men ngana kawa haranga ne tuwanan ana Allah diga me ke illana yahudiyanu alladhi baqan kuto isondo menga kawati yuharrifuna al-kalima an ba'd mawadhi'i sondon kawanta unyandi sabu igadi ga men daga na igaila na bakidi ngran ko sondon kawanta unyanya na sabu ya Allah tongu ke anna barai sondon kawanta nyana na sabu ya anna ro sallen no gondi anna bogu ko ngaro mo be sondon kawanta unyani sabu ya kawanden tahonya nan bal anna nyiniya anken condo me keran takanya na khairin dangani inna ma nyana bonen bana dangan haranga na ta ko simmoy benu gari na bonen cimme nyalin khairin tarina sondon kawanta ke sabu ni mana hay anga bara dume golli surun kamma angana dume golli surun kamma condo me nga kawna angana bara dume ne golli surun kamma condo me nga kawana Allah subhanahu wa ta'ala todangana alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah ya la haqat makinye yemundangan kuberu ga tongonditi Allah isondo munnan qawo inan kanu Allah pin konne dangani wama nazala min al haqqi ado kebe ga yankagali tongo yaran kunne iwa kono nanti Fudail ibn Iyad yani atu intenya itinaya dangana abidul haramaini
haramunum pilli battana khore kota da ke aya mugani golle go dabar ken naro khenne nyanyi me ada aya mugu ita khalle manga kharagati nam bonte nanda kebe ga an kompenno nanda ga fayino ada kenya muga ga ke aya karanga nanti yala makkinya haqqati makkinya ba qason da munnan kawo kitaba ati al'an sasa kinye ayille bakka aga di fibre sube dabarni ni hudin citi nan daga adaga nabati makka do madina anda honya makka anda honya madina kenya abdullah bin mubarak kata daga ya abid al haramain law absartana la alimta annaka bil ibadati tal'abu ena allati khanam maganya ko yemmu mo ngalla gara tuwa kun kini kubelu kitabi dun ko wucenga giloti ata isondo mun kaw an kam maganya keta wucenga ta hakati nyanta anken naro batiyen no gondo sun kason no gondo batiyen sun kason wana kawata na illa mo gondo tondo meke kawana donc il faut qu'on na sababu no mundo sababu be do gan tondo men kawandini kenya ni faris sallallahu alaihi wasallam ni sahaban ku gongono asiri nanti maka gollu be no ga dumeni kamay maka ku gollu tokono anyi gongono ke ngasiri golli sire angana joppa jokkay maka kuti abdullah ibn amr ibn as ati farenti dangani kotadi ati ya abdullah la takun mithla fulanin ati maka nyako kati fulani magonga kana yaqumu al-layl ani agawudun cikken dabarni fataraka al-qiyama awsa dawudun cikke ke tokon uron no nyani salliniya qada wara atanna maka nyako kati magong maka nyako kem magong barajaw kem mogonga faris sallallahu alaihi wasallam hadith li aisha tida farentirndi bakka gollu be no khaninte ngani katta allah ati golle be anga duumene ken kam haranga na roko har gollu buccinne nyai anga duume ken nya kam may ken nyam pas because gollu buccinne pay kundu anga duume na kam may mo baraje takusin kanga na wuro mu man turo ganda sigi bito tammino gondi salamun kota nganda wala maka sigi anga sigi kota be angol lumbara jonkuti khagana haru roso anke ngar kanu hilya salli arka no katanga ke salli nandume ken kam mandume ken kam may awa ken ngabara jenta kuti kenya ne golle be khalun tenga ni katta allah dume nganya golle be kam har ke ngana nyaro ke ngana ni faran sahabanu kha ikhani khorinta guna si dume nga golli surun kam may qala bilal hay faris sallallahu alaihi wasallam ko tari bilal ga daga bang fajr mbire faranti bilal danganati anke ndamani golle de barde nke garo arjanna to ngantre khannen din kan garo arjanna to ngantre khannen din kan bilal ti ke ma golle de bari jikke ngadi de aga heti hibane de inta salli jira gare noya isal lijin namboro indaga saljira ngana saljira ngana wasallini alla gara kebe rokuti dangana mana rakenya lada nyanda saljira dingira suya il faut kana wasalli adume kenya kam awatu ali radiyallahu anhu agada hadisen ko nanti ila yani yakke ngani fatima radiyallahu anha adaga muru fare ngana di fare ni de magol ngana nyai farenta dangan yalan tan kibarin hoiba kenyam pasandang ngani garu ngana kiya angana daga anca kuranga annantu subhanallah tanji kero sikko annati alhamdulillah tanji kero sikko annati allahu akbar tannaqat tanji kero naqato atanna kenko sufyanati ali radiyallahu anhu ati gelli gara ke mu faare ngara ke ko ile nyakare ke dangani ma to no itadi ali dangan hari safeni uron ko ta ngabar safeni fitna khore nyai galiban fitna ngana tan jo sere mu ngunil bakal lambatte kenyan faare sallallahu alaihi wasallam ngato dangani al ibadatu fi waqti al haraj kal hijrati ilayya allam battenga fitna mbirenga ana ko nga hergo kata faare nga because ako tenya ku fitna khoro sube no gare ali kam may bisadika safeni uron ko ta fitna mayanka ali kam mana kembaga ati hal kemuro makay takono iduma kam maya ak islam ni kenya ni sababu no belu go de mana
oga katunu dumene Allah mbatten kam may bane anna ide munduti Allah de mande mundu Allah subhanahu wa ta'ala Allah farenda kenya ko muadhi dangan ati muadhi nanti salle su halle Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ahillan qad anka manna maka gollu khoren dabaraga kutini angara way ke be haqqen dangan kenya dabar ni gollen noko arabun da talin ko iti qalilun da'imun khairun min kathirin munqati' horo gabe ga dumene kenyam pasu ho gabe be ga kutini Allah to dangan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ta yemme killifu dinaga heti agar way kebe haqqen dangani honya na yemme dangani angara kebe golli Allah nambaraji kenyai hon kanan kam mangara kebe golli gelli fibure nga Allah nan lagana kenyai enam ahilla ninga aqslaminu kenni golle ke baraje annan kawna kentuna serengana golle baraje pakkentu kella wa hammilona di aga golle ke dabar kenya ni salafun to dangani re eti golle baraje tuinde kenya na golle qotonde agara newondi golle nganon kamma serengana hombaraje tu golle ke khoto mo ko wane on andangan asika ninga kenya nan kamanna la to baka hatan kalle golle be ngan kawta dabar ni maka ampate na makara griya fare sallallahu alaihi wasallam ni tangay mudna allah gelli korin ni hillo korin ta ko yogo wadi kenni an kaman cembellan ta dangana allah tan lagara tiken kan ko golle go dabar na allah wa dabar ni ka ambara gilli kataya ambara giri kataya ken Allah na lagana tayya farba al tangem munul bakka Allah ken ko dinta ko golle be ngan kawta dabarna Allah wa dabarna na qura dabar anyi mentatun sababe nanga ko man min qura yata aro kisika sayendo harat yenna makan kita gollu no kono hube hona hante ngan kawta ken dabarna Allah farin tangem munul kenga aro khakan tagu bigo sakaya khakan tagu kan sabu nya ga seren kabana gollini wo kakantaku ani sabu nyai kakantaku la nyana sabu nganta na fakande de ber be us kakantaku ke bana be nan ko ankanu ka fayde har dingara be ngana lay tele no ngana simme non la to ngata na ko sakaka e garante ke de ber anti me ar kanu tambilo hilu na ken calli wuro no ken ko te nyani anti me na ke sora raga na ke bakara mu mantanga kellante ke da ken ko te nyani am paka ka wuro donc faare ni tangay munul Allah subhanahu wa ta'ala kenga ado kutungana ko bigo serengana nya kutungana ara haqqati ke mengan ko taro no be antaro no ado kabura nyangan kate ani Allah nyaga na Allah ni yonki ceno yankiniya katta diga me kala gare fare sallallahu alaihi wasallam to dangan mu'min sembente ngani kebe kenya ni hube khairin tengani akhanin tengani katta Allah subhanahu wa ta'ala ka ati khairi ngasudi sembente ke ado holampunte ke baada su khairi ngadi ka problem ni minna ihris ala ma yanfa'uk hube ganna hanan kawta korinta kunti kenya ogule ganna serengalla ken jiritanga anken tanin kena masoronga na ko dal ken jiritanga da bari la ho sube ga siritanga annan kawta gilla anna ken da bari ihris ala ma yanfa'uk anna ide munuti Allah subhanahu wa ta'ala gollenga anna makori kem palle gelli fonga nan kita anna makati nganna kenyana kundwa nyana kundwa because rakutun na Allah kitenya Allah wa nagri kata hoy awam maka fosire nyani aksin na kitanda ngana no kondi kebe ga kisana ngana no kondi non te Allah kiti keng ke Allah kite ngana ranna magati nganna kenyana kunnu ni kenya nyana kundu kenya na Allah subhanahu wa ta'ala munafiqun kibaren ko daga suratu ali imran no gondi bila kebe kubenu ga daga kara kuren no gondi ito mare mukuga na walla do iga no diga men cigindini iga mabugu na daga kure ke mama tu wa ma qutilu imani kalla imani karini التي ليجعل الله حسرة ذلك حسرة في قلوبهم كي ديغامي كوني الله دا كينيا من خاي كينيا نيميسي ني سوندو مون نخوندي
seringa madu Allah rakutunga hube ngana sakan kamma an limsini bana an ni simmena akane nganna kenya na kunda kangana dunge Allah rakutunga na qaddara Allah ma sha fa'al ngege nin kembe dabari Allah ga kiti kebe ana kenya dabari atanna mangati law nanti nganna nyana kunda ti kenna setana killu nyangon ni nankala donc kenya ni an kaman nan qorintaku kebe ganciri sun qason paga kara gelanda nyanga sun qason nya battake akenna kad kagelanda nyanga sun qason kamanya batta Allah subhanahu wa ta'ala Allah birantenya ni gelanda nyanga batin kan nan tan ko me Allah dangani annat nan likubenu Allah gar sakan kam gelibati kunta khennan kam na to ta ngabire no kon na to ta ngabire no kon kullu ku billan kam birat minna kallenga nara donc annan droto annan ma golle to kononga angan qawta kebe da bar no ko mananga misini Allah ne subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk